Stojimo pred seveda mini pripravami, 11:25 zdaj. In questa fila va subito Vinci, finale dell'ultima persona, che arriva Silvia Brunetta, campionato il Banguje, ale minuti za minuti Janša, Hribarjeva pa 11:57, izjemno hiter tip Hribarjeve. Lendvica se je malce zagibala, ostala na stojanjih. Na tribunach Lovski na 192. Karolina Zidlani, prezydent Neural, Gorący, czyli ty latnie cię dobrze wspominę. Karolina Zbiczajnik, Lina Hlibar i Fal.
Krla. Takole v fino rovino prihajajo fantje te tretje skupine, da malo zlata, malo pobude, gremo slalo, hop, hop, hop. Rok Perlan je tisti, ki zmaguje. 46-94. Poključili mesec, udeleženec letošnjega svetovnega dvoranskega prvenstva lani tukaj v Meščani štafeti 400 metrov, kjer je Slovenija osvojila tretje mesto. Roko Kočilnice zmaguje na 6. progi 6. naslova slovenskega državnega prvaka, ko gre za tek na visokih ovirah. Na prostem 13:70 čas.